Pa kita bus ng PBN na yan. Guys, video pa. Nasulog ba bus si ano? Si mga live yun. Dumang ganito. Ano ganito? Okay. Ano lang nga lang pa parang ano sa tayo. Tarik na lang sa sasakyan. Pero dito pumasok dito nasa 1, sabi natin 1 to 10. Pero yung routine natin 1 to 8. So, tarik na lang sa sasakyan dito. Hindi sa bali yung pinagbigyan na ko ng 160. 1 to 8. Kasi pero sabi niya after this second may tayong meditate upon the pious goodness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tapos yung lahat ng Loving Father, as we celebrate with great joy the mystery of salvation brought by your Son Jesus to us, we pray this rosary in commemoration of your saving words. Your Son Jesus manifested your gratitude for us. In return, we offer to you our thanksgiving with our Blessed Mother. May she continue to inspire us to be more faithful in following your Son, our Lord. Amen. The first sorrowful mystery is the agony of Jesus in the Garden of Gethsemane. Ano siya, pupunta ng siya. Parang sabi parang makasabi din. Jesus said, Father, if you are willing, take this cup away from me. Still, not my will, but yours be done. And to strengthen him, an angel from heaven appeared to him. He was in such agony, and he prayed so fervently that his sweat became like drops of blood falling to the ground. When he rose from the prayer and returned to his disciples, he found them sleeping from grief. He said to them, "Why are you sleeping?
get up and pray that you may not undergo the test. Prayer intention. O Virgin Mary, together with your Son, you also suffered with Jesus in great agony of pain. When Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, he expressed to the Father his pain and sorrow. We pray for all those who are suffering from serious illnesses, for those in life's difficulties and helplessness. May they not falter in faith, rather may their sorrows be the source of hope and trust in God. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who need most of your divine mercy. O Mary, conceived without sin, Pray for us all before sin.
sorrowful mystery, the scourging of the But altogether they shouted out, "Away with us this man! Release Barabbas to us!" Now Barabbas had been imprisoned for a rebellion and that taken away from place in the city and for murder. Oh, Again Pilate addressed nasa them, P-Burgos. still wishing to release Jesus, but they continued to shout, "Crucify him! Crucify him!" Pilate addressed them a third time. "What evil has this man done? Ang sarap sa I baba. found him guilty of no capital crime. Therefore, I shall have him flogged and then released to him." Prayer and touch. O Mary, your beloved Son Jesus, was afflicted by the soldiers who were with him and those people who mocked him. He was scourged and rejected by those who hated him. But Jesus endured all these things. His suffering proclaims his great desire to save all men. We pray for our beloved elders who experience the suffering of being rejected by their loved ones. May their experience of rejection lead the way to be with Jesus, the source of salvation. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Mind pray for control, us ang sinners, history. now and at the hour of our Automatic death. lang. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed 94 are na. you among women, 94 viewers na. and blessed is the fruit Last year of your nasa womb, 46 Jesus. lang Holy pinakatapos. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. May power bank lang po. Blessed are you among Kasi women, siguro. and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy grace. O Mary, conceive without sin. Na kayo? Us, Father, Bakit?
Okay, sige po ka, sige po. Sige. Wala, usog lang. Ang kasama nyo? Kasama nyo ba kanina? Oo. Baka nausog lang. Wala nang ulan eh. Wala na. Nandiyan na yung ulan. Nandiyan na yung ulan. The church starts in the dawning things. The soldiers led him away in 7 hours, and assembled the whole company. They clad him in purple, and leading a crowd of Jews, placed him in. They began to salute him. Hail, King of the Jews! Prayer and punishment. O blessed Mother, the crown of thorns was placed to the blessed head of your Son Jesus. Blood flowed. But the flowing of blood is in the source of divine life. Through your intercession, may the youth be inspired by that act of love. May they share the others this life. May your Holy Spirit guide our youths as they journey the path of life. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. This day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among sinners, and blessed is the fruit of your womb. Kaya pa man, abang day pa man. Glory, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among Habang sinners, naglalakad ng tino. and blessed is the fruit of your womb. Ang 30% ng iPhone. Ang Glory, abuan tayo Mother kita. of God, pray for us sinners now and Updates man at lang, the panood hour of akong our live. death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Nasa 87, 89 viewers. Nawala naman kayo sa powerbank ko duman sa bar. Holy Mary, Mother of God, pray for us Connector pa. sinners now and at the hour of our death. Light plus cancer rin. Hail Mary, Ini nga. grace, the Lord is with you. Kuya, hili nga. And Ano lang blessed des is the yan fruit ano? of your womb. Manipis. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of China. grace, the Lord is with you. Blessed are you among sinners, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Streaming Holy live. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you 61% among sinners, neutral. and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Bakit wifi ito? Charger ko na. Praise the Charger ko Lord na is with bagong you. wifi kasi Google. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us Sana? sinners now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. O Mary, conceived without sin. Pray for us, Holy Christ. Mari-mari pa ni, nag-charge. 2.1 amps para makas ka. Kung hindi kaya bus ano, Samsung Galaxy na po gagamitin ko. Hindi yan kaya kang power bank. Labo-labo pa ang bawal. Ngayon pala gulit ka. Sa kalo yung sa padalan dalang ko. Pagkuha mo na lang pakulit ka nila. Monday, tawag yan. Wala. Bili. Yaw na. Nanas na ano. Smart globe. Bagay ang globe ako man ito. Mas parang dahil. Tawag ka na ka live. Yan, ginawa ko nga na siya no. Camera. May nakahalap ko kami dyan yung ano, saan mo yan? Pwede na pagkatulusan, bago magbaba, wala tayong tape. The fourth sorrowful mystery. Jesus carries his cross in the way. As they led him along the way, they behold a certain son, Simeon, who was coming from the camp. And after laying across him, they made him carry behind Jesus. A large crowd of people followed Jesus, including many women who mourned lamentably. Jesus turned to them and said, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep instead for yourselves and for your children. For indeed the days are coming when people will say, Blessed are the barren, the wombs, So ayan mga tulang, yan ang tabi si Ina di sa haranin sa may dandugan.
siya. Yung napunta. Siya Manolo Bira. Bira. Sumalay ko lang. Ito. Si Manolo Bira. So, apat lang naman yun, di ba? Apat lang naman yun. Balikan dito pag release namin t-shirt. Oh, yan na. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva sa Satuyang Patron! Viva! So, yan mga tagang, yan ang tabi si Ina Idi Harani na sa may Danlugan. Viva la Virgen! Ining nadala nindo live hali didi sa may pagoda. Live video feed halo hatid sa indo kang City Events Protocol and Public Information Office. IMJ Interactive, PBNDCOK TV5 asin ang GNN TV48 Naga. Viva la Virgen! Yan natulog niya to sa mga sa palibot niya to sa background nindo iyo ang mga nagkukurang ng mga pardalan didi sa gilid kang salog sige kurang ng Viva la Virgen. Yan tabi ang atmosphere didi mga tugang medyo high nata harani na si Ina didi sa may Danlugan. Pura kita pun Oop, 100 viewers. Alas Lakad dito sa kalang sa atin. Nasa kailang sa kamakarin. Sino talaga So, ayan mga
tabi makatugang yan ang tabi dito sa may sa may Danlugan. Kasi na preto na kurao dito ka mga tao ni Viva la Virgen. Hindi ko pa masyadong Sa kabatan. Yan mga tugang yan ang tabi si Imay ni Nuestra Señora de Peña Francia digdi sa may Danlugan. Arani na digdi sa may location ta digdi sa may pagoda. Baka mag-slide yung ba't may kalso?
tabi mga tugang ang mga tao dito ang durumog na dito sa may tulay asin ang imahe ni Nestor Senior de Benevolencia yan tabi dito sa may Danlugan. Victorioso Spiritus Sanctus Corpus et Anima, Continuo Spiritu e abitato nella Spiritu Spirito Santo cooperante e preparati, da cui collaborazione nel campo delle percezioni, ad istantibus Maris amor perpetuo liberemo, per Cristo Domino nostro. Amen. Vogliatore, felicidad, tuvo mayor. Sa pagoda si Arsobispo Tirona kay bahan po tabi ang mga kapadian ng Arsobispo si Jesus
uniform. Ang lambang saro na naka-uniform. Pabalik po sa pagoda. Wear your ID. Atras po kita, atras. Atras kita. Move backwards. Move backwards, please. Move backwards. Sumama sa unahan, please. Move backwards. Doon po tayo sa likod. Sa likod. We give space to the decal bishops. Up. Sige po. Viva la Virgen! Viva el Pino Nuestro! Luway-luway po kita. Luway-luway lang. Pataas na. Para sa... Luway-luway lang. Luway-luway. Luway-luway lang para sa Juan. Viva la Virgen! Viva el Pino Nuestro! Viva la Virgen! Makaropak po kita. Siniman, ikawayan sa tuyang mga panyo. Sa mag-agi kang sa tuyang mahal na ina. Sige po, ang mga pulyadores, luway-luway kita. Ikot kitang mga designated na agihan sa ilang pantulay. Duman po kita maagi. Pangangin dire-diretso kita. Sige po, ikawain niya ito sa tuyang mga panyo. Sa tuyaman pong kuahon ang momento ini na magpasalamat sa mahal ng Diyos ang mga obispo ng sa Bicol nagdedendisyon sa Indo manguros po kamo sa nakaingin pagkaumay asin ang pagpakusok sa tuyang ang mga solusyon asin ang sa tuyang pagpapulot. Manguros po kamo, manguros, banal, ang mga lugar na inaagihan ng fluvial procession. Ang sa mga obispo na bendisyon. Ang mga balasagwan, luway-luway. Tapo po! Ang sa mga natin! Mapundo kita ang sagwan! Taas ang sagwan! Ang mga balasagwan, itaas ang sagwan, itaas! Tumutulog na kayo! Itaas ang sagwan, itaas! Itong sa ilotan, tulungan sa pagsagwan sa ilotan. Ang sa ilotan, ang mga sagwan, itaas! Pundo sa pagsagwan. Luway-luway kita. Itaas ang sagwan. Viva! 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 Virgen! Itaas ang mga sagwan. Yan. Pwede na magsagwan. Luway-luway kitang mamaniobra. Luway-luway ang pagsagwan. Diyan po kita sa ikaduwang Fort Cantulay. Diyan po sa Panganiban Bridge, Rosales Bridge, sa ikaduwa kita. Yan. Ang day magsusunod, putulong niya sa indong mga paroto. Viva la Virgen! Viva el Nuestro! Viva sa Roma Arena! Viva Virgen! Ang mga oras ng kamo, sabig nito na siya kita, ang mga obispo, ang Bicol. Sinamaya sa pagoda, sa pilas hindi sa ibang salintan nyo, ikawal. Sumangat sa pagoda. Ang mga parasagwan, kumundong magsagwan, itaas ang mga sagwan. Itaas, hindi ang mga sagwan. Itaas, itaas, itaas ang mga sagwan. Itaas, sabihin ng sa inutan, itaas ang mga sagwan. Yan, naroon ko rin sa likod. Sa inutan, itaas ang mga sagwan. Mga kayo, itaas. Stop mo na yung paano. Pagsaitaas ang mga sagwan, itaas.
magsagwan, dahil na magsagwan. Putulon, putulon ang nag-aagi sa ikatulo. Putulon. Putulon ang mga baroto na nag-aagi sa ikatulo. Maraw kita sa ikaduwang nabot kantulay dyan sa Rosales Bridge. Putulon ang nasa ikatulo. Dahil na magsagwan. Dahil na magsagwan. Dahil na magsagwan. Dahil na magsagwan. Oh, mga paratokon, sa ikadawang labot kita, ikadawang labot, pagoda and dance. So mga barato, nasa ikatulo, ano yun? Yan, viva, 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 viva la Virgen! Viva la Capilla Rostro! Viva sa Tumanila! Viva la Virgen! Yan, ang mga paratokon, mabili na. Mga paratokon, tawanan kitang bagakit. Sabay nyo. Papundo magsagwan, pundo sagwan. Pundo sagwan, pundo. Yan. Yan ang mga disiplinadong mga parasagwan. Mga paratokon. Tawala, diretso. Viva Virgen! Viva Cristo! Viva! 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 Oh! Pato! Pasagwan! Pasagwan! Pato! Pasagwan! Pasin mga protokol! Pato! Oh! Pato! Tulot! Sige! Tulot! Yan! Kaya! Dahil naman ako! Ano? Oh! Oh! Dos! Tres! Sige! Uno! Dos! Tres! O sige! Viva! 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 Pasagwan! Sagwan na! Sagwan! Delegaso! Delegaso! Viva la Virgen! Viva la Delegaso! Viva la Señora de la Provincia! Viva la Virgen! Yan ang magayon na pagtangin ng pagsamot sa laylay na. O ikaw ay, maoros kita, mga obispo ng Bicol. Nagkato kasi ng bendisyon sa tuya. Yan po ang obispo ng Sorsogon, si Bishop Arturo Baste, obispo ng Legazpi, si Bishop ng Bailon, ang obispo ng Masbate, si Bishop Jose Antolo, si Leman ang obispo ng Virac, obispo Manolo de los Santos, sa sinasatuyang kinagalangaw Arsobispo Rolando Tracaterona. Viva la Virgen! Viva la Divina Rostro! Viva la Historia de la Francia! Yan, sige. Diretso. Maros sila mga Lord, ang inaagihan na lokal, Conclusion Procession, banal na lugar, sinabi sa Saman sa Kristo, banal na lugar ang inaagihan. Kailangan din sa magkita ka mga obispo, mga Ros kita, mga parasagwan, sige, manyanda ko magsagwan, diretso, Viva la Virgen! Viva la Divina Rostro! Viva la Señora de la Francia! Viva la Virgen! Yan, mahal kita. Después de mi fronte el himno de amor que entona tu pueblo con grata ilusión. Sige po, diretso kita.
panyo, ikaw ay jangan ngunyan po, inimbitan ko ka ba? Naurus ka mo, kapinag-indisyonan kita kan sa tuyang mga obispo digdi sa Bicol. Ang lugar na inaagian kay ng snoopy ng prosesyon at impangal. Ngunit sa intervensyon ang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Señora de la Francia! Viva la Virgen! Diretso mga parasagwan! Diretso! 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 Viva la Virgen! Viva el Divino Rosso! Viva la Señora de la Francia! Viva la Virgen! Iwag-iway niya doon sa tuloy ng mga panyo, iwag-iway! Yan, iwag-iway! Yan, iwag-iway sa tuloy ng mga panyo! Yan, iwag-iway! Pasirin kita sa... Diretso, diretso! Yan ang mga pagsagwanay na. Kung itaas mo rin sa inyong mga isagwan, itaas. Itaas sa mga sagwan, itaas. Ang mga sagwan. Pakan na ito ang mga pagsagwan. Pakan na ito. Yan, bignaw. Viva la Virgen! Viva el Divino Rosso! Viva la Señora de la Francia! Viva la Virgen! Ayan, luhay-luhay kita masagwan. Luhay-luhay kita ang masagwan. I-ready ang mga paratukon. I-ready ang tukon. I-ready. Ibaba ang mga tukon. Ibinaw. Mahararong. Diretso. 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 Luhay-luhay na. Viva la Virgen! Viva el Divino Rosso! Viva la Señora de la Francia! Viva la Virgen! Nanyaman po, inimbitan ko kamong mga Rus, ang mga obispo, kan Bicol, binibindisyonan kita kabos, ha? Binibindisyonan ang mga lugar na inaagian, kan fluvial procession sa rong banal na lugar, o mga banal na lugar. Kaya pasalamat kita sa debosyon, susutulang mahal na ila. Iwagayway naman yan ang mga panyo. Iwagayway, iwagayway, iwagayway. Viva la Virgen! Mga pundoan, mga pagsagwan. Pundong, pagsagwan, pundo. Duwan andron. O dyan kita manaong sa... O yan, tataw na mga pagsagwan. Sa wala kita, sa wala. Ang baroto na malahog sa to, putulon, ha? O sige, luway-luway pagsagwan. Sa mga nakod na mga pagsagwan, itaas ang sagwan, itaas mo na, itaas. Yan, makulor, makulor. Yan. Yan, luway-luway, luway-luway. Viva la Virgen! Viva el Divino Rosso! Viva la Señora de la Francia! Viva la Virgen! Yan, iwagayway tan mga panyo, iwagayway. Yan, iwagayway ang mga panyo. Sige, mga parasagwan, duman sa inuto na kaumaktakod. Kan sa indo ang mga paroto. Dahil mo na magsagwan. Mga paratukon, dyan sa to, ihanda ang mga tukon. Mga pulis, media, asin mga Viva la Virgen! amat ang hindi sa may kaya minawal digdi. Yan, diretso. Diretso kita.
pangyayari ng panahon na ito. O, pato, pawala. Diba? Pawala, patukon, pawala. Pawala, mga patukon. Pawala. Sige, pawala. Yan, pawala kita. Sige, tuloy. Sagwan. Sige. Sagwan. Pato, pawala. Viva Miguel! Pawala. Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Sagwan ako muna. Sagwan. Viva Miguel! Sige, sagwan ka. Sagwan. Viva Miguel! Viva la Virgen! Viva! Yan, sige. Salamat sa mga parasagwan, sa mga panatapon. Panguros kita. Panguros ang mga obispo ng Bicol nagbibendisyon sa Indo. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva! Yan, iwagay-way niya to sa ito yung mga panyo, iwagay-way. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Sige, mga parasagwan. Sige. Iwagay-way ang mga panyo. Iwagay-way. Ngunyan, palaran ka mo, binibindisyon ka mo ng mga obispo. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Yan, diretso ang pag-fluvial procession. Ikaway ang mga panyo. Ikaway. Viva la Virgen, kulay white and blue. Magayon na pala digdirek sa pay. Ikaway nga to, ang sabi ang mga panyo. Ikaway. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Ayan, ikaway ang mga panyo. Ikaway. Yan, diretso ang mga parasagwan. Diretso kita, mga parasagwan. Ilan tara. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Ayan, ikaway ang mga panyo, ikaway. Yan, diretso kita, diretso. Yan, diretso kita sa pagsakay. Diretso kita sa pag-fluvial procession. Binibindisyonan kita ng mga obispo kan Bicol. Binibindisyonan kita ng mga obispo nato dito sa Bicol. Kaya mga resman kamo sa minagiyan na lugar sa fluvial procession, banal o mga banal na lugar. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Ikaway niya to, iwagay ang mga panyota. Tanda
Kasutuyang mais na pagkamot sa satong kurangnan ang Divino Rostro Asinsina Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva sa Tamalena! Viva! Ayan mga prasagwan, diretso kita! Diretso! Ilangan ko na kung ang mga parasagwan nagdadangog digdi sa may pagoda. Itaas daw nindon sa indong mga sagwan. Itaas, itaas. Yan, itaas ang sagwan. Itaas. O yan. Salamat sa indo. Sige, sagwan kita. Diretso. Magpanguros man kita. Kita binipindisyonan. Kasi ito mga ginagalangan ng obispo digdi sa Bicol. Yan. Ang mga paradukon sa wala, ibaba ang mga tukon. Yan. Sige, kaligit lang. Pato kitang rigit. Yan. Sige po. Viva la Virgen! Viva la Señora de Peña Francia! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva! Sige, ang mga paratukon. Okay na, isakat na ang mga tukon sa Hararom. Boss. Salamat. Punyatan sa tuya mapanyo. Si location. Viva el Divino Rostro! Viva! Mamagsaysay bridge na. Peña Francia! Viva! Riandang. Viva! Yan! Manguros ko ba? Manguros! Pwede man. Kaya pa. Ang mga paratukon sa to, matahaw-tahaw kita ang dikit. Ang sa to, yan ang mga big training ni... Yan na to. Sige. Ayan siya. Ni Mr. Ben Solaro. Sige. Pato kita, pato. Ay, pawala, pawala. Pawala. Pawala, pawala. Yan. Ang mga palasagwan, magsagwan. Yan. Iwag-iwag ang mga panyo. Iwag-iwag, iwag-iwag, iwag-iwag. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Yan. Iwag-iwag kan mga panyo. Giwat, giwat ka mo. Yan. Tukon, digdi sa wala. Tukon sa wala. Medyo harana pa rin pero magtukon din ang kaligid. Sige. Diretso, diretso, diretso. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Okay, what? Giwat ka mo, giwat. Para tukon. Para tukon. Peña Francia! Viva la Virgen! Patahaw kita, patahaw. Ang mga paratukon sa wala, magtukon. Patahaw. Patahaw. Pato. Pato kita, pato. Sige. Pato, diretso. Pato ka mo. Yan, mga parasagwan, sagwan ka mo. Pato, sagwan, sagwan. Digdi ka mo mga paratukon. Digdi sa wala. Sige. Sige. 1, 1, 2, 3. Sige, sama. 1, 2, 3. Yan, yun na, nag-iro na kita. Pusog. 1, 2, 3. Sagwan ka mo, sagwan. Pasikwat. Yan, nag-iro na kita. Piring ang mga lunod sa kagoda, mag-alatras ka mong dikit, duman sa may parsing ito. Atras. Sige po, makapansin na lang ako. 1, 2, 3. Yan. Sige. Sabay. Ready. Sagwan, sagwan. 1, 3. Alo, 1, 2, 3. Ano ka rin? Sige.
Ang mga pasero, palyo ka madikit. Oh, mga protokon. Berdaw. 1, 2, 3. Nagiro. Bayad ka po, Sir Ram. Pero, agenda yan. Sige. Sagwan ka mo, sagwan. 1, 2, 3. Ay, po. Sabay kita makabante ha. Sabay makabante. Pagbilang ko ako 3. 1, 2, 3. Sige. Yan, Nagiro. Sarapa. 1, 2, 3. Viva! Rezo! Viva! Rezo! Ang mga protokol. 1, 2, 3. Rezo! Patahaw kita. Berdaw. Dali. Ayon sa mga Coast Guard. Dali. Sige. Ang mga lunag sa pagoda, taon mo na kong tigsarong volunteer. You hold the, magkabot ka mo sa takon. Sige. 1, 2, 3. Sagwan. Yan, sige. Sarapa. 1, 2, 3. Yan. Dahil Panagiro. Sige. May kapo, Sir Aron. 1, 2, 3. Kusog. Sagwan. Pero ako nang isa. Pero masarap lagi. Sige. Tulad ha. 1, 2, 3. Yan. Sagwan. Mga parasagwan, pato, para tukon. Pato naman kita, para tukon. Tukon. Sige. Dikit lang, sadik di harapan dito. Yan, sige, dere. Mangurus, tapi pindisan na kamo kan sa mga obispo dito sa Bicol. Mangurus, ang inaagi na lugar na ina, asin Divino Rostro, mga banal na lugar, nagiging banal. So mga pangurus kita sa pag-ako, kang grasyang dulot niya, sa bagang pagbendisyon, kang mga obispo niya to. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva la Virgen! Iba mga panyo, yan, iba kayway ang mga panyo. Pawala kita, mga paratukon, pawala, kadikit lang. Viva la Virgen! Señora de Peña Francia! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Tukon na kita, tukon! Balik na kita, mga paratukon! Pato kita, pato, dali na, mga paratukon, dali!
na. Balyan na. Tukon, balyan na bigay. Dali. Dali. Yan, oh, yan na, dali na. Tukon, yan na naman kita siya. Dali na, oh. Sige, tukon. 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 Yan, sige. Tulog, patahaw. Yan. Viva la vida! Viva Nuestra Señora de Peñaflor! Viva la Doloroso! Viva la Virgen! Balikas! Toma to! Viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peñaflor! Oh, iwakayway ang mga panyo, iwakayway. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! O ayan, tukon naman kita, tukon, pawala, tukon. Tukon. Sige, yan, magayon. Sige. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yan. Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Okay na. Viva la Virgen! Sige, tuloy. Tarakokon. Pawala. Viva la Virgen! Pawala. Viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Ayan. O mangurus man ka mo. Saan lugar na inagiling na sa Divino Rostro? Kanan ng lugar. Sige, bilipin ko sa kita ka mga obispo. Saan sa tuyang Rona, dito sa Bicol. Sagwan. Okay, giwat kita. Giwat ka rin. Yan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Yan, iwakayway-kan sa mga panyo, iwakayway. Iwakayway ka, maging pagkilinon, tandakan pa, mainit. Asim o mang pagsabat niya to sa totoo malay na iwagayway. O dahil man, magtatapangos kita. Yan, tukon kita, pawala sa mga pagtukon. Balyo. Yan, okay, Gresyo, saguin kita mga pasaguan. O, tama na tukon. Viva la Virgen! Viva sa Señora de Peña Francia! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Kapagandang yato sila! Oratap! Ngayon man, mangurus! Mangurus sa Pilipinas na kita kay mga obispo. Yan, mangurus ko mo. Mangurus. Oh, sige. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Diretso. Live stream. Ready.
Ang mga paratokon, digdig, itulot ng kadikit. O, sige. Pato, kita harapan pa. Dikit lang, dikit lang. Yan. Viva Libre! Viva Liberacio! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva Libre! Ayan, ayan. Iwagayway, iwagayway ang mga panyo. Iwagayway! Viva Libre! Viva Liberacio! Viva Libre! Ayan, iwagayway! Iwagayway ang mga panyo. Ayan, iwagayway! Oh. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva el Liberacio! Viva la Virgen! Sige, pato kita, pato. Paparotokon! Pato! Halo na kamu dyan! Halo kamu dyan! Pato! 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 Okay na. Yan, okay. Tagyay, derecho. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva el Liberacio! Viva la Virgen! Yan, iwagayway saan mga panyo, iwagayway! Iwagayway mga panyo! Viva la Virgen! Boss. Sir Allen. Hindi pa nag-iipis. Sa likod. Iwagayway mga panyo, iwagayway! Live stream. Tigmo-monitor ko. Tigmo-monitor ko. Ang puti, iwagayway tama, iwagayway! Yan! Sa mga tagapagoda, simpa kita! Viva la Virgen! Viva! Panal ang aktibidad na ini ang Global Organization Panal ulit tayo sa ating mga obispo yan pato kitang dikit Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Liberación! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Liberacio! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Ang mga panalangin o ay na sumakos guys. Halik ka mo dyan. Pato kita, pato. Sa mga paratokon, pato. Iwagay ang mga panyo. Yan. Viva la Virgen! Viva el Liberacio! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva el Liberacio! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Mga parasagwan, diretso kita. Haranina kita, haranina. Yan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia!
binibindisyonan kita kang mga obispo niya ito digdi sa Bicol. Binibindisyonan kita. Iwagay-iway. Mga bro, sagwan! Sagwan ka mo! Sagwan! O sige na! Sagwan! Viva! 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 Sagwan! 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 Viva! Sagwan! Ayan! Sagwan kita! Sagwan! Dito! Viva! Viva! Sagwan! Viva! Viva! Sagwan! 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 Viva! Pato! Sagwan! Pato! Yan! Sagwan kita! Sagwan! Sagwan! Mga para sagwan kita! Oh! Sagwan! Ang mga nakayero, sagwan kita! Sagwan sa sagwan! Sagwan kita! Nakauli! Sagwan! Nakapatay! Sagwan kita! Yan! Sagwan! Magturukaw! Ang mga naon sa pagoda at plaspo kita! Remove backward sa ginatang pagoda. Sige po. Ang mga paratokon, digdi sa wala ko. Sige ka mo. Iyo, kataw kita. Hala na. Mga paratokon, ready? Kawa ka mo ng kanya-kanya. Makalas sa komando. Sige ha, sagwan. 1, 2, 3, sige, sagwan. 1, 2, 3, sagwan. Yan. 1, 2, 3, sagwan. Yan. Viva. Yan. Viva. Pato. Viva. Kamu na yaon dyan, ituloy ka pagura, patahaw. Ituloy. Sige magtuloy sa buwag. Magtuloy sa buwag. Tuloy rin, tuloy. Sige na, patahaw. Sige na, tuloy. Sakong patahaw. Ilinganin do. Nagpasoy. Yan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Ilagay ang mga panyo! Ilagay! Asing kita mag-aasok ang bendisyon ng mga Diyos sa tawang ni Ina. Sige sa Goryaan sa tawang mga obispo dito sa Bicol, binibendisyon po kita ka boss. Yan! Magpasalamat kita kay Ina. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Bago ko mga tuloy para sa buwan. Pato! Di magsabuak! Pato! Mga paratokon! Pato! Dahil na magsabuak. Dahil na magsabuak. Sabuan ka mo. Dahil magsabuak. Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Yan, sabuan. Mga panyo. Ito na pala. Kasi nakuha niya ang bendisyon ng Diyos sa bagang bendisyon sa tuyang mga obispo. Yan. Para po kung pawala kita, dikit lang. Ayan. Medyo pato kita, pato na, balik na. Balik. Para po kung. Yan. Dahil na magsabuak. Pato. Viva la Virgen! Viva la Virgen!
kita. Viva la Virgen! Yan, patong dikit. Patong dikit. Yan, patong dikit. Patong kita. Yan. Sagwan. Ayan na. Sagwan, patong. Diretso. Yan, marami na kita. Diretso. Yan. Yan. Viva la Virgen! Magkayuno niyo. Viva Nuestra Ang background. Señora! Viva! Oh, mga palasagwan. Itaas ang sagwan. Itaas. Salamat sa Indo. Upakanta mga palasagwan. Upakanta. Salamat sa mga palasagwan. Salamat sa Indo. Viva la Virgen! Viva la Nuestro! Viva la Señora de la Francia! Viva la Virgen! Mga panyo. Sa bagayang sa pagoda, ang enak po na pagkadatuan sa tuyong mga obispo, katayang tabing lugar, magihan sa tuyong mga obispo. Ayan, salamat sa mga parasagwan. Itaas daw ang mga parasagwan, itaas ang mga sagwan nito. Itaas! Ayan! Upakan nito ang mga parasagwan. Upakanda. Salamat sa Indo. Viva la Virgen! Viva la Nuestro! Viva la Señora de la Francia! Viva la Virgen! Ayan! Yan mga obispo, alam ba ang mga obispo, mga bendisyon sa mga parasagwan. Itaas sila sa inyong mga sagwan. Itaas sa mga sagwan. Bibendisyon ng mga obispo. Yan. Salamat sa inyo. Sige, sagwan na, sagwan. Mga kakamilao, sa lagsod na. Derecho. Sir, pagyali na malapis. Sige po. Okay na. Hindi pa, ayaw pa. Sir, Dikit-dikit na. Nag-arali. Diyan lang po kayo. Mga nasa pagoda, I would like to request all of you to please move backward sa likod. Sa may likod, mga obispo lang mga tigli, mga obispo. Sa likod po kita. Sa likod. Sir, tanggal ka ng lepes. Mga para sagwan. Sagwan daw kita. Patapos na. 1, 2, 3, sagwan. Sarap pa. 1, 2, 3. Yan, naghihiro na. Naghihiro ng tubig. Sige. Sige, Dulce. 1, 2, 3.
sige. Sagwan kita, sagwan. Dangan, potong. Ayaw na. Uno. Dos. Ada. Dapat. Sagwan, saka potong. Salo. Dua. Tulo. Viva Viren! Viva! Sagwan! Viva! Beso! Yan! Pagulid! Ayan! Viva la Viren! Viva la Nuestro! Yan! Ang mga sagwan, itaas na! Sagwan, itaas! Itaas na! Salamat sa Indo! Viva la Viren! Yan! Thank you! Ang mga obispo po, inat na mga buyadores na Gabrang kay Tabi Makiagawan. Pababaon ka muna sa tuyong mga obispo. Yan ang masyarakat. Pababaon ka muna sa tuyong mga obispo. Hello, mga nakayuno. Yuno sa Gabrang. Mayo ka mong makalabon. Dapat mag-order niya ang pagbaba ang Divino Rostro asuman sa tuyang Mahalera. Yan. Babango na ang mga pasahero sa pagoda. Kami ni Pagkaroon. Diyan tapos ang mga obispo, bababa naman. Mga buyadores, kay Tabi makiagaw sa pagbaba ng Divino Rostro. Ang mga padi, ang mababa si Divino Rostro. Ngayon sa pagoda. Kay Tabi pag-aragawan. Artista man. Alam mo na, pababaon muna ining mga sa pagoda. Dahil pagsunod si Divino Rostro. Si Kabustadi. Mga buyadores kay Tabi Makiagaw. Alive ni. Pabayaan sa Sa bago na pa. Masarat Isina sa Divino Rostro. Pwede ko barikada na po. Barikada po. Mga buyadores, pagsiwasiwasi Tabi nito, anagihan ng Divino Rostro. Paparabit din ni mga kamera ka berdakula. Hindi lang siya. Dahil Tabi pagsabato ng Divino Rostro. Alam mo na, ikaw mo. Alam mo na. Dahil pagsabato. Pabayaan sa Tabi. Pabayaan itong mga padyan mag-alsa sa tulang Mahalera. Kay Tabi Makiagaw. Pahilitan disiplina mga nag-brown sa mga nag-yelo. Galangan pa sa tuyang Mahalera. Ilan 02, go ahead. Kaya na magkurolo kayo, Cordonindo.
picturer. Mga picturer. Be made worthy in our celebration of Paschaland. Let us now dispose ourselves for the prayer of blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Loving Father, we give you thanks for the gift of devotion to our anak, Nuestra Señora de Benefancia. Bless all the Buenones who have participated in the pilgrim procession. Your grace has moved the hearts of these men under the mantle of Ina to love you more deeply and to serve you more generously. We ask you to love them so that they may tell your wonderful deeds and give proof of them in their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ganyan, maposisyon kita, pero sumenne, dadalawin kasi na sa iyang harong. Dahil na kita masurusuan, dahil na maaragawan. Sumenne posisyon ko kita, pasiring dumaan sa harong nila. Let us pray. Sige na po. Pati na po. Meron na live stream. First person view. Baka mas ano ko naman, hindi ko kaya. Sige. Vlog kita. O di, kina. Here. We are live pa nga. Sulok baga si kami. Mali, alin man eh. Okay lang. Pabasa lang mo. Kina kita. Kina kita. Anoon ko lang ang pantalon.